Mao ning mga tanoma guys nga akong gihikling. Wa na ko ibutan sa tubang guys to dito sa luyo kay aron dili maabang ka sa bawod. Atong makita guys. Hello guys, good morning. Ning time guys ni ako sa gawas. Nag-aninaw ko sa panahon kay murag sa akong nahuna guys. Linaw pero na nag-uman. Makita na to guys nga dunay dag-om sa laod. Og nabaka na po ko ani guys, mo tong isubay na po ko are sa luyo. Gihikling na pud nako ang mga tanaman ani guys. Panagana og doon na po'y baod kasi ni agil na puno man ning baod ani amo ang atubang lawom guys kay tungod sa dagko kayong taob usa ka na magani hapit sa among panimalay mo na nga gisipti na ko aga ako mga tanom dito sa luyo guys atong subayon kay taod-taod na pud nang wa na ko makit ini ako mga tanom guys gumikan kay daghan ko kaig trabaho mag-atiman sa mga panagat kay kung di kita mag-atiman sa panagat guys dili kita makabalik sa lawod mo nang ana mo natugsubay are guys ug unsa na kahimtang sa mga tanom ani ana na skilid guys gibutang wa na sa atubang lagi sa gikayon ko na sa unahan wa na gibutang ko sa atubang kay bawod lagi nananom ko ni mga kalabo guys. Dako man kainig katabang nato ning kalabong bisag da primus dagat guys ni agihapon ko mga herbal di kalikay ni mga tanom nga makapabusog sa ato ang mata og bisan og wa mo ganahe guys kay giganahan man ko ari di man gid mahimo og dili ko makapananom kay mao man jud nay ako ang kauban sa kong kinabuhi ang pagpananom. Matod pa sa uban guys ang pagpananom mo'y padugang sa kinabuhi sa tao. Mo'y makadugtong sa akong kinabuhi ang pag-atiman sa mga tanom. Mao na nga di jud ko magpakawa og tanom guys. Kay labi na usahay ako ray yung usa sa among panimalay, mag-inusara ra ko. Mao na nga mag-atiman jud ko og mga tanom. Pawa sa kalaay. I used to think that Mao ni ang uban ani guys, gibutan nako sa luyo. Dito na sa may kanal kay murag layo-layo naman kayo og dagat. Gahi na abtug bawod ani guys. Mao nang gibutan nako sa luyo ang ako ang mga tanom. Pati kanaw ako nang gibutangan og kanang mga tanaman guys kay safety maring luyo sa bayan sa balay. Mao nang gibutangan ako mga tanom. Ang butong sang tanaman ni wa mo kay ila ani ako lang po ning pinalit guys. Bahala dili ko makapalit og gikinahanglan guys basta naadyo ko tanang nga ganahan ako dyan ang palit kon kay sa gikaingon ko na sa unahan guys ang mga tanaman mao mo dyan tambal sa ato ang mga kamingaw so kung doon tay giganahan nga mga tanom
Sobra pas kalipay ang atong maangkon. Ang uban guys, dili ganahan og mga tanom, ang ilang ganahan kanarang mga panamit, mga material nga mga butang. Gusto ka ito guys, may maning tanom kay mo palit tag usang kaang atong ipabukad na mahimong daghan na. Mao na nga mas nindot jud ang tanom kay makatambal man na sa utok sa tao guys. Dako kay ni ikatabang kay ang ilahang mga buwak or ato ang kaugalingon makonsentrate sa tanaman, dako na kay katabang sa ato ang kaugalingon. Kini akong panimalay guys, dopling jud sa suba. Dool sa merkado og makita na to ang sale sites guys. Linaw kay ang panahon, ambot og nganong naay dagom. Papay siguro ni guys og mabungos ang ulan. O, pasensya na mo guys, ug maarap may lingaw nako karong buntaga. Shout out na lang sa Luzon, Visayas ug Mindanao kutob sa abuton sa kong social media guys. Og ako mayon, bye-bye.